bat kan fiatu ya pi ba ya kan ka turnamen la sedang nado senam Raja Pra akaba ila penlong bai man lau senam kum kadak ban rakie pendon burom ya ipa jonga ibade menchua oleh di MDC ide nahi kai long ro crowd jong ne ka tha jongi belaseng bun terligi school Kamati bayar sport club ka club kabala seng halin kajing klana uwei ureu rangba ubala dan benta benda yang sibon ki aka saka imlang kasalang kamtam saka jing nang jing stand daga jing la jong uban seng bon teliki school sakine gitan bat ubala longru UMDC jong kalat kro benta kasni kabade kasni rengko sniap bahkan nyau jong uni orang ba kamati bayar sport club kala pelong ya kajing kan mau burom ya uni orang ba yang bagi program baper nadu ya ki kena ki kentai bat kirang ba uni urang ba ubaki pat ba jong katan pedeng lom kabakan tubi ki snong kum kalat kro mau kedok swear maura pergi snong di ba marjan kidangkan mau burom sa ya ki mati ki jong u kamtam kajing don benta jong uban sangi ki school ki badang yeng hado mentam ne bat ki balong ki slam ai jing hikai ya ki kena bagi samlah katan udai ulid babu keren sing doling ubala juk hot ejru ibabu keren hakane kasni kalai dari upanai basi pau usnam arajar arusau kabadi kasni lengko sniap jong uni urang ba kabakan nyau nasdang ya kajingbo senteu ha umot sakan mau ya uni urang ba ubadan ha pelau jong kaskuru shining star kawe na ki school kaba uni urang ba ulaseng adu ka porsi pawajela don kajing ya like kai final football lagi kentai hakabaka mau dok kala pelemnya ka swear daar lanon ki junior boys jong kadong umkoy kila pelem lagi junior boys jong ka school village dorbar daar lanon bagi senior boys jong kadong umkoy kila pelem lagi senior boys jong kadong lomba daar lakawe hakapor janmit ladon ki program kum kajing siat naki kena samla kasnong swear kajing duai kan maburom ya ilit babu keren sing doling na uwe urang ba jong kasnong swear kajing samya ki prize baper sakin nong job ya ka final football na do ki kena ki kentai bat kirang ba hakani kasni lawan bandon lang bat pensngan ya ki padba da UMLA katany iba Kevin Malem UMDC katany iba Tito Swear kan nalor usor darsnong bat ki reurang ba jong katany baro kawe lapun ku dia kajing pendan burom hakani kasni da kajing penhapno ya kalama da UMDC kasora konstituensi iba Tito Swear kan ke boleh coba ni pi ba pilawan kepang hakani kasni mentah kalai fotorik benai baspo arjak pesau hakabangi pelong ya ka final football juga interdong jongi hana national swear bat kan fiatu ya pi ba ya kan ka turnamen la sedang nado senam Raja Pra hakaba ila penlong bai man lau senam kum kadak ban rakie pendon burom ya ipa jonga ibade menchua oleh di MDC ide nahi kai long ro crowd jong ne ka tha jongi belaseng bun terligi school te na kata-kata ka ngi kum kirang ba menchua giladon ka jeng perkhat ba ini ya pelan nak ban pensa kan mau ya kira tiba bah jong i na kata-kata kana ka klub jongi la ka kerteng ka mati bayar te na kata-kata mentaka sngi ngi rakie kadai ka sngi lengku ka sngi klat jong i ka ba kan nyau senam agaba ngidang yai perlong bandang yai kan mau ye jadi hadu kan ka klimat ne ka sngi por ka mentah kani ka sngi ka bakerpang jong ka shnong swear hi barok away bat khamtam ya kajat benriu hi barok away namar balai ba mentah ka sngi kan mau burom ya way na ki nong mi khmat hang te po district council tai dei babu kren es doling bat kum kasnong swear ngi dei ban sarong bab hidan yang ni orang ba ubalalong kum nong mi khmat wada dei kasnong gabarit
Leksi dan kibaong bakasnong ke badang sabi. Henry tidak bersusarung. Bana kan ikasnong lami urang ba ubalayo bandon benta hapo district council kumunong mi khmat hang tehing dorbat hawai. Tenata kadaw leksi kibabun kini kihap kiberit kilumtip. Kani kasi yu. Isyawan hang ni leksi banyale kemen. Isyawan banyale sebenta ka sport. Baragiwi kijing lekai. Nrei ngada kerpat ru. Ba nang ni syakmat kum mangalakren na kisnam kibaladep. Ba kum kasnong ru ngladai ban kham sim khiano. Bangin pendan burom yung liurang ba hakawi pat kerukom ka bakham ipu itit. Kajing ku bay kalung nga ay